Impal Jiribam Lambida, Nauna Sagatkiba Makru Thong Yauna, Lambigi Project Mari Yaunangasi, Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkarina, Honabi Matung in a Sangana Bagidama, Housing Impal the Tung Lacre, Masigi Matakta, Tonganba National Highway Project Taran Nitoy Amagasu, Urep Uyung Tongani, Bersuelgi Kutanga, Haidiba Sangaba Amadi, Urep Uyung Tambagi Tabak Singasi Pangtokani, Tauramasida Manipuri Sim Minister N. Biren, Donorgi Union Minister Z. Kishan Reddy, Road Transport and Highways Ki Minister of State General, Dr. B.K. Singh, retired, Minister of State for External Affairs and Ministry of Education, Dr. R.K. Ranjan, Minister of State for Donor, B.L. Burma, Works Minister T.S. Bisorjit, Lok Sabagi MP, Dr. Loro Foze, MP Rajesh Sabha, Sanaja Waleshemba Amadi, Atei Makok Thongbo Official Kayanasu, Saruk Yari. BJP की मकोक थोंग लुसिंग सिंगना महाकु स्टेट की प्रेसिडेंट की दायित्व सिनरप असिदा लैरिब लुसिंग सिंग उनदुना तौगदब थबक थौरम सिंग खनगनी हाइना नौना बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइरगलबी ए सरदाना फोंदोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लेंगाक असिना नुपीदा अहेनब शक्ति सिनबा हाइना लाखिब अदुगी मतुंग इन्ना महाकु स्टेट प्रेसिडेंट ओइना फम सिनरप सिना नुपीसिंगदा अहेनब शक्ति सिनबा अमदी एम्पावर तौबा हाइबसी थबक तो ओंथोकपा ngamlagani हाइना दिल्लीदा लैरिबी ए सरदाना TOMTV गा अखनब उनबा मदा फोंदोखरे Assam Dangasidagi, Taramanga Suba, Assam Legislative Assembly, Budget Session Ayuki Pumapan Makaidagi Hokre. Budget Session Asida Bill Taramari Tangalagani, Maruoina, Assam Cattle Preservation Bill 2021 Pukalagani Amadi, COVID KSOP Matang the Su Kanana Naragani. Budget Asi, August Ki Tang Tarahum Doifa was Satagani. Nakalamaromda, Assam the COVID Masing Hengalapatagi, Assam District, Biswanat Sariali, Zorat Dibrugarh, Kamrup Metro, Lakhimpur, Nagaon, Sonitpur, Sipsagar the lockdown Amadi, Curfew Loinana, Golgad District. COVID की मायोक्ते awareness पीनबा paramilitary force सिंगना flag march की खोंजंग चथबा होक्रे हौकिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा हाइबदी ngasi ayuk pung 9 फावबगी मनुंगदा इंडिया दा नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइबा हौकिबा नुमित्तगी मसिंग खरा ताना मियोय लिसिंग निम्फुमाथोय गा चंगा गा सुपना तरुक पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे पुंगफम असिदा मियोय 9,945 ना लेना असिना मरम ओइरगा लैखिदे इंडिया दा ख्वाइदगी वांगना पॉजिटिव ओइबा स्टेट केरला ना मियोय लिसिंग 13 गा 43 नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी लैबाग असिदा हौजिक एक्टिव केस लाख 4.5 लैरी हौना बिमतुंग इन्ना ओडिशा की पुरीदा लैरिबा जगन्नाथ लाइसंगदा कांग सिंगबगी थौरम होगदोखरे अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना ngasi पांगथोकलिबा कुमाई असि COVID-19 न मरम ओइरगा कुमसी सहीगा अनिरक सुबो ओइना लाई खुरुंबा लाकपा मियाम यावदना पांगथोकली मियोय लाक्या सरुक यादुना पांगथोकलंबा थौरम असि कुमसीगी ओइनदी यावदबा यादबा मियोय लिसिंग 9 मुक्ता सरुक यारी अमरोमदा थौरम असिदा सरुक यागदबा मिपुंग खुदिमक COVID-19 टेस्ट तौरबा नेगेटिव ओइबा मियोय सिंग खक्तमक सरुक याबगी अयाबा पीरी Yumbu England bu penalty kauna bada maithiba piduna Italy na Euro 2020 gi mapu oiba ngamkhre ngarang numidang London gi Wembley Stadium da sanakiba final match aduda apiba matam fawbada goal amamam da manaduna leibadagi ahenba matam piduna sanhanki maduda su thoinaba ngamdabadagi penalty kauna hanki penalty kauna bada Italy na Yumbu England bu ahum ani da maithiba piki World number 1 Novak Djokovic na Italy gi Matteo Berrettini bu maithiba piduna taruklak suba aduga thangna na ahumlak hanna Wimbledon Championship ki mapu oiba ngamkhre loinana Golden Slam launaba lambi da naksilakli hauzik phawbagi oinadi sahi amada Grand Slam mari makka loinana Olympic gold lauba kana amata na ngamkhidri garigumba Djokovic na Tokyo Olympic da gold lauba ngamlabadi anauba puari semba ngamgadawribani tournament asida taret suba mafam kalliba Berrettini bu taruk ahum da thiba piduna All England club ki thangna na ahumlak title lobang ambata natana Grand Slam title kul lobang ambagi record ta yawbang ngomkhre